Okay. Abantu badusabye akarimbo Reggae Strong, nizere ko katuma bamererwa neza. Reggae ahantu abantu baryama, Reggae muri dushe, Reggae ahantu hose, Reggae muri gereza, Reggae mu nsengero, buri wese arayikunda. Bagerageje kuyikuraho mu myaka myinshi ishize, bica abahanuzi ba Reggae, bakuraho abahanuzi ba Reggae. Ariko umuntu umwe yaravuze abwira abasaza bafite uruhara ati nimwubahe umurasita kuko niwe muntu wenyine wasigaye mu biremwa by'Imana. Nta muntu n'umwe ashobora guhagarika Reggae, nta muntu n'umwe ashobora guhagarika Reggae, nta muntu washobora guhagarika Reggae kuko Reggae irakomeye. Nta muntu washobora guhagarika Reggae, nta muntu ushobora guhagarika Reggae kuko Reggae irakomeye. Nta muntu ushobora guhagarika Reggae, nta muntu ushobora guhagarika Reggae, nta muntu ushobora guhagarika Reggae kuko Reggae irakomeye. Lucky Philippe Dube, bantu mukunda aka karirimbo kabaryohere. Shaka uturimbo nk'utu dusobanuye wasura Oze TV kuri YouTube. Ku bantu wenda batabashije kugira amahirwe yo kugakurikira live, okay. Bantu muri gukata akaziki, ushobora guhindura incurango ya Reggae, ushobora guhindura injyana ya Reggae, ariko nta na rimwe wahindura ubutumwa njyewe ntanga muri Reggae. Abababiloni barashaka kumva, Abababiloni barashaka kumva. Bagerageje kuyisenya mu myaka myinshi ishize, bica abahanuzi ba Reggae, bica abahanuzi ba Reggae. Ariko umuntu umwe yaravuze abwira abasaza bafite uruhara ati nta muntu n'umwe ashobora guhagarika Reggae, nta muntu n'umwe ushobora guhagarika Reggae kuko Reggae irakomeye. Nta muntu n'umwe ushobora guhagarika Reggae, nta muntu n'umwe ushobora guhagarika Reggae kuko Reggae irakomeye. Nta muntu n'umwe ushobora guhagarika Reggae, nta muntu n'umwe ushobora guhagarika Reggae kuko Reggae irakomeye.